Di muna ngamin maburo di contract farming tatan ada DJ barong kuwate tata DJ FSP ko na di ka Farming Support Services Program 2.0 nga makungkunay so di nagbaliw basit scheme na dito na Bombo Roger for the year naikantay ti 1 million na wherein the scheme na dito kat we tap the irrigator station through their cooperatives nga agatang tayo ti dry palay. From that 1 million, igatang ti dry palay. Then, damit diti agreement ni Apo Administrator tayo ni Edgar Gillian nga nakitap tayo ti LGU nga from the sales from the 1 million nga igatang tayo ti palay Bombo Roger ket numamil di jay milled rice, 80% of that ket mabalintay nga ilako when no iti LGU nga kamuwa tayo at 45 pesos ken di 20% met nga palay isak tayo ti BBM rice to be sold at 29 pesos. Initial funding tayo ket 1 million mabalin pa nga manayunan deta Bombo Roger. Kasi DJ dapat tinabat-bati nga pundo tayo met contract farming tayo di previous years. Siguro your oray mi lang ti guidelines na diyan baka mabalin tayo met nga usarin pa diyan nga pagkatang. So 45 pesos per kilo no LGU sa. When the rice. BBM rice to 29. Ket di palay gatangin tayo met ti 20 pesos per kilo. Dried palay. Sino what mangi manher dito sa? Bali niya ti mangin maneher itap tayo lang ti IA ken cooperatives. Masama nga cooperative at hindi man namin. Uwen Bombo Roger. Mount Pundo na sir, di Ilocos Norte. 1 million di Ilocos Norte, 1 million met Ilocos Sur, Ilocos La Union ken Pangasinan. Sa 1 million kami pelang ti initial nga intenda. So kaditin sir, dati Wen madaman ti ko ata da. Wen mangkikwakwa kami ti MOA kami. Magaramit kami ti MOA para so adda napili din sir makimuwan din. Adda napila mi at Bombo Roger ngem kitan mi no mayat DJ papelnan kada matap no i-proceed mi.